sumayon fuɗɗike jam e sengo mon ton menen ga alhamdulillah haray men torani ke on kadi moƴƴere e nder ndu lewru sumaye ɗo wano men holdirno on noon ka page Facebook ha compte Facebook yamen haray hande kadi mari invité jo molanaɗo imoran ɗon e leydi laggine ɗum ko général Baylo élément jo ka FNDC ɓe ka société civile himotiri leydi Sénégal ga ene makko woday ko yewduɗen ko yata wano leer e mintaji 30 fi famugol ko honum ɓe fewniri ka leydi laggine ton e garra makko ka leydi Sénégal ga ɗum noon foppe wawa yeddude télé makka machine ji to wano famiro noon ko PDG on tigui monsieur Mamadou Wouri ka ɓaw caméra ji kadi ko kamɓe tun hikkorani en ton en salmini ɓe min salmini on onon kadi tawi ka télévision makka page Facebook on ɗo men darde haray en tolna e invité jomen o assalamu aleykum général. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Voilà haray men salminima men tolnima ka plateau Jama TV ɗo haray miɗo weltaniyam miɗo weltani Jama TV miɗo weltani auditeur ɓe wonɓe en suivre e o saaha ɗo. Voilà haray en hewtiti ka plateau en famille invité jo on hewti ka plateau ɗo e yaada ha seeɗa ɗon amintaji 30 général ko addi kon taw haray men tolnima leydi Sénégal ga e ka émission Jama TV ɗo en attoray suumay on kono suumay on fuɗɗori ɗo. Suumay on fuɗɗike jam aray no woniri noon aray ko waɗugo suumay on ko woɗɗiti ɓeygure nden hina ko weeɓiti kono barki Allah e mon e barki Allah e jamaji ɗi no feƴƴude jam kono wolota. Voilà haray no feƴƴude jam ko ɓaawo ɓeygure nden o woni wadde suumay pas de souci haray wonɓe men darde fewndo say ɗo wano famiro noon ko général ka FNDC e immorande laggine ko addi kon taw komponi général Baylo. Général Baylo ko Amadou Baylo Baldé mi wiyete ko koye woni kamen. Je suis comme diplômé en sociologie et comme membre de la partie modèle mouvement démocratique libéral et modèle o woni kadi membre FNDC parce que si nama FNDC haray ko mojoɓe yiitidi waɗi FNDC on haray ɗen mojoɓe no tawa parti politique ji e mouvement société civile ji mo kala addi délégation mum on hawtodira waɗa FNDC goto ko ɗum watta si on nanay ɓeyna FNDC e FNDC politique wona on FNDC politique ɗon ko parti politique ji wonɗi ka FNDC ɗi ko ɗin hawtiti wiya FNDC politique maintenant FNDC jano on ko FNDC ko tawata société civile on e parti politique ji ɗin hawtodiri woni FNDC en globe général. D'accord haray wano yomɓe ɓen darde famiri noon haray miɗo andiɗa faala partage ude ɗon fi ɗimoɓe maɓe yo waw darde haray mi yanante ɗum ɗon e télé makka régi to on ƴewnanayi men jinguel on ɓawto ɗum arten fokkittina yewtere nden enen e général. Plateau enen e général Baylo ka FNDC voilà haray adu hewtude ka FNDC parce que hari no wodi golleji gonɗa wadde artani en e golleji gonɗa wadde kon avant hewtude ka FNDC. Bon engagement ka FNDC d'abord mi fuɗɗi taw ka modèle kono fuɗɗori e wona golle komi waɗayno parce que min gila ka woni kami jangata ko lycée ka collège hari miɗo wadde business o seeɗa seeɗa ha mi woni ka université donc mi jombo wadlan ka université la wadde deuxième année donc mi fuɗɗori ka modèle e nder ɓay woni FNDC on créama d'abord taw mais yawno yimɓaya men créé mouvement Amoulan Fe on ça c'était à la maison des ONG et des associations de Guinée à Maogon donc après ça c'est en 2019 toujours 2019 donc après ça FNDC on créa donc au nom du modèle mi yaari direct ka FNDC e inde parti amen o mouvement démocratique libéral donc woniri noon wona 2019 on combat ko waɗiri noon en tant que 2020 ko naati ɗon e jillonira ko no woniri no yirno ɗon noon donc 2020 ɗon mi nanggano tawna e nangganoɓe mi séjourno ko période wa lebbi tati ka maison centrale donc ama sorti tawi proximité on hande kadi noon hiɓɓodiri noon hande kadi e leader ɓe FNDC ɓen donc ko noon woniri tawi joni on tigi fayda. D'accord mi andaka fokkitande so tawi hari hulande général ko nattugol e affaire mouvement politique ma société civile anda ko début hari ko ɗum so tawi ko ɗum ɗo wonno fondement ngo. Bon fondement on dila kam mi woni ka lycée hari miɗo marno
ambition waɗugol Sciences Po ka université. Donc ko bac ko mi waɗi bac, j'ai été 127e de la République. Min fonda min si mi waɗi choix, mi waɗi sociologie, mi waɗi Sciences Po, mi waɗi choix ta momin certainement gasa ɓaylan classe ya moƴƴo gasa ɓe ƴettelan ka deuxiéme choix, mbaɗon ka troisiéme choix hara ɗiya 5 ji 6 ji ɗuman naka. E woniri noon mi heɓi malheureusement mi premier choix woni sociologie, min peut-être no gasa ka deuxiéme ka ɗuma. Vu no mi position non ka résultat du bac, donc on m'a pris directement sur le premier choix. Franchement c'était pas tay na ɗum wonno objectif o mais ɓay tay ardi noon on ti wakkilode noon tay ambition politique on e mum e nder kontiji ɗum mannoto ko adiri noon ka parti politique e woni troisiéme mandat o ɓay ɗum mannama fi Alpha Condé troisiéme mandat dans Samba, donc mi engagé mum fi combatugol troisiéme mandat y a pas de souci haray nini anati ka politique haray avant a natude ko hono welma e nder politique on ha tawɗa ko ma intégré nder ton. Bon, politique on, la politique proprement dite, mi do yiɗi débat on, mi do yiɗi suivre l'actualité on, anda ko no actualité on évoluer. Non, c'est depuis mon enfance. J'écoute souvent la radio parce que si woni wana no tumbodira manière no yeddondira ko ben baylo radio no sendira en do joni gasa si yeddondira ma hambe si mi ari no gasa mi intervenir min ni ko ni woni j'avais cette culture générale que je pouvais intervenir facilement dans les débats malgré mon jeune âge ko trabe ambe hari sino discute de ni mi ara no be hedi tola hara mi do jogiti radio ngan wona andi ko fore mi jandi déjà jogiti radio mi intervenir débat ji mabbe din c'est comme ça no welira lanni en 2010 tay mi arolaki fi votugol mais 2015 mi arolino mi yawno compte parti go nabno lan en intérieur kankan wongo superviseur. Donc non, je suis proche, je suis l'actualité, mi do andi non évoluer non mi andi no piji din position no mi hari engage gol mo proprement dit ou kagol der ton tigi on ko 2019. D'accord. Kandere politique ton ko wonugol tum membre parti politique ka jango général no fala créé ande hoore mum parti politique ka ko président fala wonde ko tigi on himme ma nder politique on. Bon, himme ango min e politique d'abord hina komi secrétaire fédéral modèle on commune Matoto fédération modèle on commune jo ini mo Matoto ko min atta votanede Matoto don la mena modèle on Matoto. Donc si enugol ambition politique gidi ambition en politique on fop ni hande ko mi woni do kono état de droit ñibira lagine mi si dun do ñibi woni mimmi laami woni ko goddo go laami yudun do ñibu mi anda mo kala no hettude ta dum ko no alla newnani dum ko e der pays no duwirano sariya on tigi no teddina duwirano hara mi berdande walike j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres objectifs qui ne sont pas forcément liés à la politique. Mais est-ce que non konko falda don comme par exemple innugol yo mo kala hettu gebal mongal est-ce que awata wadde on combat don a part ara natal ka politique ka ko matum hewta der ton si wawa wadde din non. Bon, si a inni awa wadde goɗɗi ara waɗa kan ukkake politique maɗum ara waɗa débat politique e ko piiji ɗiɗi soit suɓoɗa waɗa politique maɗum wonɓe wadde politique ɓe waɗa politique on ɓe gollitira politique maɓɓe on hoorema. Donc ɗum mi daari mi tawi il faut que ƴetta courage mi meelo nder ton daara ko honno piiji ɗin wawirta évoluirde hara on tigi no tawa par ce que ɓe nayi siɗa windude si woni histoire leydi ma ndi no windede ta jaɓu goɗɗo go jogito karambol ngol koye tawa an kadi tawa e jogitiɓe karambol ngol ɗo windude. Ok, voilà haray kaka modèle ko modèle iwruɗa e hewtirɗa ka FNDC ko ɗum holli fewndo saye ɗo parti mo on modèle tawata ko doyen Moukhtar Ardimo noka Aliou Ba voilà noka modèle ton han joni noka FNDC ton han joni voilà mi anda ko kandira FNDC ton ono modèle on ko sandu honno occupi don ton ka ko on ara tun don mari accès nder FNDC on si manifestation no waɗede onon gadi ɓayɗo mari kon Facebook on nodde manifeste jom cippoto kaledi. Bon, coordination nationale on décide et parti politique ɗin invite militant mum ɓe suivre décision coordination nationale on e ko waɗi han min tawi hara visage an no ɓangi FNDC o moƴƴa mara yi yesso an no yaltiti to moƴƴa ko ɓattodiral an e coordinateur national Fonike Mengue Fonike ko neɗɗo tawata e
mi sonjudi e nder ɗum on par ce que simi daari wona ko nangete kon fof hara meɗen wondi ko soit hara meɗen kam motu am ma ɗum ara quand même ko hara je suis témoin direct de ce qui se passe ko on proximité ɗon waɗi visage an on yeeso an o yalti e nder mo moƴƴa ara mi profitay o saayi ɗo ko tawata mi prononce inde makko nden ɗo mi salminamo kanko e luttuɓe ɗimmoɓe amen camarade ɓe amen joguitaɓe ɓen donc ko kanko Oumar Sylla Fonike Mengue e Billo Ba e ɗo e honno ya Gianni qui n'est pas là-bas Gianni est en France et Billo et comment Fonike Mengue d'accord 2019 hari himɓe mon on ko haɗugol Alpha Condé justement inde nde ari no ɗumannade lan Ibrahima Diallo c'est ko Billo Fonike Mengue e Ibrahima Diallo woni ka maison centrale voilà lutten ka FNDC 2019 himɓe mon on haɗi ko dartagol laamu Alpha Condé ngol fiyota waylu constitution on donc on jogodirno ha way wasi ko noon bakano kamadi par ce que o waylno constitution waɗi 3e mandat on kono ha joni inde FNDC nden no lutti Front National pour la Défense de la Constitution mi anda so tawi inde nden e combat mo on nini no yaadi bon gila komin engagé no combat on contre 3e mandat monsieur Alpha Condé on buy heeɓi lette mum buy parmina wara piiji mum bonna e ɗo je vais m'incliner à la mémoire yanuɓe ɓe gila on tuma han fewde ko fewnuɗen ɗo e objectif on tuma harin ko empêchugol le projet de 3e mandat monsieur Alpha Condé on ɓeynayi men wawano mais menen meɗen gandi men wawi par ce que ko favorise coup d'état on ko ɗum menen min innayi ko militaire ɓen aɗo ɓe gayniti golde amen ko min jokkuno kon ko ɗum sawno hara menen meɗen joguitino aalaji ko ɓe joguiti kon no gasa ɓe taw ko menen ɓe tawtayno ɓe wallidira mais ko tawi kon kamɓe joguiti aalaji guérirɗi ɗin waɗiɗi gueɗe ɗin ko ɗum waɗi si kamɓe waɗi coup d'état 5 septembre kono somi nani ɓe innayi ɓe kamɓe ɓe yahno ka mayde ɓe ils sont allés à la mort menen ɓe tawa men ka berɗe ɓe tawa meɗen joguiti pide amen e kasangue amen ka berɗe mais quand même Alpha Condé wayno constitution o wayno constitution mais o wi ko yalti ɗon nafaali walliti mo mumɓe donc nafa waɗali d'accord après coup d'état on wawno wasi onon ko FNDC toon on muraɗi tawi jaga sikke toon no hokkodiri a famata wo hoore binde yawno ha affaire changuego coordinateur artiraɗa e si faɗin piiji hokkodiranta kono wono probléme on tigui tigui probléme on tuma miɗo felliti mi tanƴinaki miɗo felliti o réglama ko tawata ko gollida e ɓe o ara e sa e jigo ara suno no woodi mettu ɓerde no woodi no feƴƴa hakkude welduɓe fof no feƴƴa hakkude gollida e ɓe fof ñiireɗe ngal ko woni ɗum annaki ɗon wondata ɗon ha ronka haɓude donc tawi no wawi wadde min ɗum o koye waɗano mais min yiituno hakkude amen toon min yewti min moƴƴintini hakkude amen toon fayda lancaka han hewti ko tawata goɗɗo naata e faabo men ko hakkude amen min moƴƴintini toon d'accord coup d'état on 5 septembre 2021 haray ko FNDC on atti kellande tedda paɗe en ka sayon fewni ɗo kadi ɗon ukkodire maɓɓe fotena seeɗa kono woni probléme o min ni saha ko tawi kon le 5 septembre ñallal 5 septembre ngal min kelluno par ce que min miijino ko faaleji jama o fof woni e wadde e ɓeɗo ari min wallitiɓe moƴƴa min yalti min yiidi e jananiri ndi moƴƴa min yiidi e président ɓen ka pays ji West Afrique ɗo e nokkeli buy min yawno wono Guinée Bissau wono Niger woniri noon no yirɗon noon min yawno min waɗi e vraiment c'est que ko ɓe inata ko mi waɗanno ɓe hay campagne han buytañini wonde makko kamɓe woni finance ude tourné mo kamɓe woni men finance ude e objectif on ko honnu si woni coup d'état waɗi coup d'état on o engendre et transition on transition directement ko doit engendrer ko retour à l'ordre constitutionnel transition ko période hakkude laamuji ɗiɗi mo duwaka juutude no juutiri o ko noon o sattirta no juutiri o ko no mettuɓerde jeɓorto e nder mum ha jillodire mais inni o ƴettimi e bateau inni min ƴawi ka bateau transition ko honto ngal fokkiti ko honto ngal iwi ko honto ngal fokkiti ɗum ko durée tañu transition ko gila honto o fuɗɗi ko honto o lannata min landi ɗum ɓe weeɓi nanali men mais inni hi ko homɓe laami men ko homɓe laami o inni ko CNRD on o inni ko CNRD on laami si bonnere waɗi janggo bonnere waɗi hombo men nangata
homɓe woni on CNRD ɓeni ko police on armée on e gendarmerie on mais ni police on e armée on gendarmerie na fop ɓen ɗon fop hawtata jooɗo e tour de table décida no woodi suɓaɓe hakkude maɓɓe ko tawata ko ɓen ɗon décida ko inɗe men ɗon men humpa hara ñande woni taƴi ko tokkotako ko ɓeeɗo men nankata men landitorto ko bonnako ɓeyni men tigi tigi yomɓe wata men joni don liste probléme ala ko honnum marɗon ko araton on inni ɗon arde ɗon jonnude leeson gestion bien public on no jawle leydi jeerirano ha hande ɗon arde moƴƴintinno ɗum ɗon par ce que détournement ji waɗi bonnereji waɗama ɗon arde moƴƴintinno ɗum onon noon ko honnum jogui ɗon par ce que si a ari ko jawdi kontete mais inni acci joni min anda ko jelu arduɗa e mum nder ga ndeɗa yalta men fourier min anda ko jelu yaduɗa e mum ayni o hinɗa aynano ɗa ari moralise gol ko moralise gol arɗa ko ari sisagol arɗa sina ari na ko sattino ñande natuɗa ne ko jelu arduɗa e mum ko honɗum marɗa da darni galleji jelu iɗa mari otoji jelu min anda ñande yawɗa o mi heɓay ligne um ko min joguito min inna ko arno hari mo joguiti ɗum ɗo ko fokkitari mo mari ɗum ɗo tigi tigi on ko ari ko inno mo arde moralise gol konko ɗum waɗi moralise gol min tawi ɗum ɗon kadi ɓe ala e fonde mum mais ko ɓuuri sattude ko tawi ɓe ardi objectif maɓɓe on ko écartugol woɓɓe pottingol woɓɓe fi woɓɓe ko homɓe wona ɓe pottinteɓe sinnama ko homɓe wona pottintinede nini ma ko homɓe wona ɓannede ɗon andi ko homɓe haray pottina nini non ay ko société civile vous nous dites ko anno men ko homɓe fano potinde ko homɓe fano ɓe landino men e saayi ko honnum tigi tigi on min faala mi yettunoɓe meɗen faala CNT o ok min suuɗali e ɗum han yeeso Allah min suuɗata ɗum kadi par ce que sa daari raison ji mum ɗi no woodi inde amen ne ko Front National pour la défense de la Constitution ko on constitution laami leydi ko saria leyndinno e ko honto o votete kaka CNT si woni min wartanike constitution min sokama min piyama min barminama pi goɗɗum ko tawata ɗum ɗon moƴƴintinta ɗon saga min tawete ɗon e min tawi ɓeyni ɓe daare ɓeyni ɓe nodda men mais ko ɓuri men sattude wonki yamen ko tawata ɓe bakkilinoɓe fi bonnugol e constitution momin wonno wartanade fi mum ko wonɓe ƴetti ɓe nomi mo président CNT dans sakuruma min tawi ɗum ɗo joni hewti nokku goo tawata wata buumodirene waɗe muma suuka d'accord mi arta e fewndo ko woni ɗon ko homɓe wona pottinede ko homɓe wona ɓannitede hande échiquier politique Guinée on no holli ko hombo wona pottinede fi hombo ɓe inna kaarijo no mari duuɓi tel min hande ko mi paykum mi maƴa tun jemmatte min no Allah waɗan fewondo transition ɗo ko mi paykum ko tawa ko 30 ans juste mi mari nini ko mi paykum mais na min torani ɗum ɗon Allah hoore am ɓe marɓe 50 ans ina kamɓe ka torani ɗum hoore maɓɓe marɓe 60 ans 70 ans ina kamɓe torani hoore maɓɓe kamɓe koɓe honɗum tawata ko kamɓe suɓantola Guinée ko hombo lamatoɓe ils sont qui ils ont le mandat de qui suɓanagol goɗɗo innano ko oɗo no mari 70 ans oɗo wata lamade oɗo ko jama on décidata ko hombo lamotoɓe ko ɗum men andi mi faami ko limitation de mandat on ɗa non limitation d'âge on ka fi mandat parce que sa daari wonanno ɓe raɗori no ko ɓen wona ɓe pottinede ko wona sellu e sidiya en ko wona sifa wona ɓen ko raɗi selludalen e galle makko ɗum ne fimajje no ñawede ka justice eɓe wawi accude awa han justice on gayna golle mum ɗe few ɓe liɓa mais dossier on ɓeyni woko dossier woko justice on busol maɓɓe on mais ɗum empêcha liɓe argol liɓa ko woni gon ka justice gaynaka ñawita ɗum haɗa alta ɓe adde pinkaje ɗe maɓɓe fof ɓe liɓi ɓe yaltini woɓɓe ɓe looji toon koyente kon ara ko yima e ɓe ama e ɓe BGDA ɗum ko sidia galle makko ɗen ko ɗum ɓe onnoɗo dossier jinno ka justice si ɓe inni ko justice on busol maɓɓe on ɓe habbo an justice on décida mais ko honnon tawa ko puusugol ɓen ɓe yaha exil organise élection ɓaawa ɓen joƴƴinamoɓe faala o si tawi kamɓe ɓe fodino ɓen ni ɓe wonata ɓe organise ta élection ɓe tawe mais ɓe ndaara kombo ɓe ɗumanoto ɓe jonna on ɗon laamu ngu hara toujours ça reste dans les arcanes kono ɗon min inni min tawtata mi wonana hande mi wonana janggo goɗɗo retiretake e élection course élection sabu goɗɗo retirata goɗɗo e liste
ko jama on fop décidata ina ko do lamotoɓe si woni noon hara ko buumoɓe inde ɓe kamɓe lamotoɓe kanko lamotoɓe ɓay kanko ɓe yiɗi général a holli wondema ko transition on fokkiti on ƴawno ka auto maɓɓe ka auto transition on tuma landiɗon ɓe ko honto ɓe fokkiti ko kamɓe hombo donc est ce que on habbotano ko ha andon ko honto fokkita si ƴawon ka auto transition on est ce que yawa ƴawgol ngol mais yawa ƴawgol ngol fewndo parce que on ƴaw on anda ka fokkita fewndo on anda ko mbun naɓude fewndo on effori 5 septembre on discours moɓe ardi on ko discours embarkayɗo mais ɓay onon ɗon on heewi expérience e tan Alpha Condé ɗon andi Alpha Condé ka discours ji makko ɗin ɗoni vous êtes des responsables quelqu'un qui est responsable ma ko enta ko waɗa ko prévention ko ma man okkomɓe au moins quelques signes de doute quoi en fait mais onon on jonnuɓe confiance totale excès de confiance mais waɗa excès de confiance mais ardi mais noɓe arduno noon wanno début on ɓe hollunoɓe faala wadde ouverture par ce que ɓe no invite no parti politique ji ɗi ɓe invite mouvement ji ɗi société civile ji ɗi ɗuma fop ka palais du peuple mo kala ardi e memo mum on memo tawata recommandation ji mum inna ko ni transition doit gérede ko ni doit yarde ko ni doit yarde mo kala ardi e proposition ji mum ɗi si ɓe suive no ɗin proposition ji harano hande ina ɗo fewno pardon harano ina ɗo fewndi ɗin harano wona soit avancé ou bien quand même haray on avait avancé parce que proposition ji wanno parti menen wona modèle mais wanno proposition wona IFDG ɓe wanno wona FNDC entité en général société civile fop wanno proposition ji mémoji déposa au niveau du président d'accord mais men daari men tawi parti mum hari no hakkude maɓɓe ton parti mum kunno wawi tasi ko tumeur um ko cancer um parti mum ko hombo non ko foɗɗi ko layi noon maintenant pour la partie toxique du CNRD maintenant ce n'est pas une partie qui est toxique au CNRD, c'est le CNRD elle-même et c'est le CNRD lui-même qui est toxique. Ko parti honko no yewde fi mum fi jama fam Oui, ko wobbe mabbe hari wontuma wobbe mabbe hari bayo nanondire membre ka CNRD to OK yehi non joni han joni ko be embarki lutno be fo parce que si andari non yarna en wobbe ko les contraintes wobbe woni ko influence wobbe woni gère de transition asina kambe on président mais ko influence mabbe woni gère de Bala Samura wanda yotde fi mum mi sitali do inde Bala Samura mi sitali inde Ousmane Gawal OK ko mi andi tu parti un no ka CNRD mais indi no kum parti toxique e jonno hina kankum tu woni toxique kon toxique numa makku toxine makku on tout parti di lutti di CNRD donc c'est le CNRD lui-même qui est toxique. Charles White si me landano e sai wa atano ni me be heditino proposition jamen di hewtitano ko fewndo ko fewnden do ni mais OK itti be arika lamu hebi hitande ko fawi ko hono be wadi ko nanda hoore ma dum do il faut reconnaître no laba no moji bon si on inni de reconnaître ko hono be wadi ko laba hibe wadi ko tawata jungo wata mo indinde ko dum don itata ko be wadi woni ko laba ko kani ko jungo wata mo intingol ko itugol wonki non gila be ari ça c'est le bilan négatif mais le bilan positif ko honno tigi ka mi ala ko mi wola e bilan positif si tay wobbe no wara wobbe no rada ka mabbe wobbe wata hewtude ka mun no soka wobbe no barmina no wali laptaniji ala ko mi woldo inde bilan positif taw. OK voilà on men darde on famille ko enen e général Baylo ka FNDC e ka modèle wondi ka plateau Jama TV do ka émission den do den hide wondi ha 16h fiɗa mitaji 30 enen e général voilà aray ka sayon fewndi do manifestation ji no heewi lagine ko on organise de ko mi fala andude ko bay on hebali poste on ka CNT woni stay don fala combattude be parce que bunu tanjini ko bay FNDC on be hebali poste on ka CNT ko du wadi sibe yalti be jeppirde kambe lamungu mandasta yi don jonni ben sikkiti be sifa dum gonga et manifestation ji amen di et poste CNT c'est pas lié donc ina yada ben est ce que son hebuno poste on ka CNT hande do manifestade ko fuɗɗi saasi men jonnano poste CNT o déjà ko menen taweteno e décidé ɓe durée transition OK donc tanƴinano ko hewtani ɗo
mais ko fuɗɗori ko andugo ko to fokkita ɗon ko ɗon probléme on créé e ɓe nangi woɓɓe amen ko tawata ko ɓen tawete e décida e ɓen ka FNDC ɓe sikkude si ɓe jogitike ɓen ɗon haray lanni manu si woɓɓe raɗama yalti lendi haray lanni meɗe waɗi en sorte FNDC on fop ɓe wawi ɓe nangude ɓe soka communication jamen en continue combat mo mi woni ko wadde on o continue meɗe waɗi en sorte woni fonike soka woni ko Ibrahima Diallo woni ko Billo soka ɓuytata allure FNDC on woni si ko mi woni ko hombude siɗi ɓe nanga e fop ɓe duman. Non, on va revenir. Si on jogino post CNT on tigi. Hara meɗen jogitino post CNT on hewtano ɗo. Non, par exemple, parce que ɗon andi parce que mi waɗano en sorte décision ji gono feƴƴa lagguide to na CNT hay tawi ko CNT duwanno ƴettude décision ji ɗi no woni yarde no na CNT on ƴettude ko laamu gon ƴettude décision simen daari CNT ko validugol jokki si meɗen ka CNT est ce que on tigi hande kadi so tawi on ton hande wona validugol tum wonɗo wadde si meɗen ka CNT ko soit proposition ji amen ɗi ƴetteteno en compte ou on démissionne à la tête du CNT. Et comme on propose no ɓe faala CNT on kadi mais wolannoɓe kadi jonne men CNT o mais to yoɓumen on travaille sans salaire. est ce que a wona fi ɗum haɗi ɓe jonna ko tawata no men arduno noon ko tawata si hay si ɓe propose ani men goɗɗum go hara men watano jaɓude ko parce que ko men andi transition ko le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique ko ɗum woni objectif amen o et objectif on o bonata o continue c'est perpétuel le FNDC hay men maay tant que lagine ko pays ko état ko constitution woni gérude lagine FNDC on existe ɗum ɗon hay taalon mo inni yon o waɗi kila dissous le FNDC yo seeku kaydiji ko men naɓuno men landima autorisation kon yo autorise men exista yo seeku ɗi fof menen FNDC ka ƴiƴan amen woni c'est notre identité. On ne peut pas dissoudre ça. D'accord. À un moment donné, hari d'abattondiri e ministère lo wet tawi ayna ko on ami kanko tigi c'est ce qu'il disait ko woni problème on ha yeyi tawi joni on martondiri on jonidiri ɓaawo e sarwet ko tawata goɗɗo e arno e saa'i waccutuno fonike min kellanimo moƴƴa mi weltanimo moƴƴa par ce que sabu décision ko ƴettuno on saa'i ko e min ɓattodirno kadi moƴƴa par ce que han ko veille ko Jani Alpha en nangueteno fonike nangueteno wa 2 jours mum mi yawno hay ka bureau makko e kono wolanno lan ka bureau makko o wolani lan à 2 reprises o soka e fonike no o soka e mende la première fois ko kaka bureau makko miɗo yawno miɗo won komi soka maison centrale haade miɗo sokkida e jeune ɓe min fodinoɓe min si mi yalti mi wallaynoɓe no ɓe hettora par ce que mi e nder koɓe expliquante lan ko e témoignage ji ɓe sokkida ɓen ko tawata ko tooñe ɓe jogora goɗɗe maɓɓe waɗi toon 5 ans joni jugement makko waɗaka mi yaltino mi fuɗɗino démarche ji saabu lien an o mi e sarway toon tuma ko procureur général mi yawno mi yiide makko mi expliquanimo ka maɓɓe o foddilan goɗɗo e accitano pay ko ngo accitano kun ɗon tawi ko nanga fi détournement mbuuɗe mais tawi ko tooñe kun ɗon ono intervenir ɗon kun ɗon accita ɗoɗa o mo 50 ɗa on ɗon ɓay tawi ko dossier o no teddi o innola on daaray mais yaada siɗi kamɓe central ton kanko tigi o andari ɗumaji ɗi mais o okkilan document ji ɗiɗi code procédure pénale et code pénal o ndeññande komi fokkiti non komi jooɗi kat tour de table on o inni au général wo monsieur Baylo wo au cas où vous appelez à manifester ici désormais je vais vous coffrer. Bien, monsieur le procureur, si vous trouvez que c'est juste de le faire, alors vous pouvez le faire. Même taille débat, il y a un ko woditi seeda, mi jet livre ko kilan ko mi fokkiti. Mi ari wuditi ba fangal, woni je vais vous coffrer en suivant la loi. De nyande mi arti mi rewti ka fonike, tay fonike mi hotumi fonike mi sarway ko do wolina mi expliquer la fonike mi expliquer ni fonike no fejjire no. Fonike ni o mi do andi min kadi. Wolnam. La deuxième fois ko t-shirt jamen FNDC ko me moƴƴino meɗe yeeya ko ɗin policier ɓe tawi fonike no sokkidano e goɗɗi 2019 ɓe jaɓɓiɗi ka DPJ ɓe ƴettiɗi ɓe modifiude ko winda e majji kon meɗen appi waɗi appel à manifester ɓe modifiude ko winda kon ɓe infiltra yimɓe manifestation amen on komi yeehi nangugol ɓen ko wona modifiede toon
foni ke no filmede ni mo wowulde o inni kane video to wonde ma bay Sarl White wowle gonga awa yon wowlu e ngal do kadi o problème do kadi Sarl White yi kum vidéo non o noddina en général j'ai vu une vidéo ko foni ke mengol la yennude min ko non ka vidéo on wo xa wo il dit ka Sarl fata non di fala de awa fala ji fankui si Sarl no way wolde gonga awa wowle e ngal do kadi min sa nani no wowlira non e soso da wawi soso no metti min ko dengal soso mais sa traduire en français bay fodi ke na sosojo an kadi na sosojo ta traduire français ko mako na ko metti min me stera musi munyo ko no mais il va répondre ça fait la deuxième fois qu'il menace ko foni ke biro mako woni ko feƴƴini nyanden bo me yinu no men torta ko yo accite men men jeejata goddo accitumo fi surugol nene makko mais min ko me weldi kon mi wadno démarche ji feereji mi waɗan hoore an démarche ji feereji qui n'est pas lié au FNDC de démarche personnelle mi windanno Sarl White e wonde haade me wayri yewte mi windani monsieur le ministre woniri ni haɗa waɗe sabu Allah daaron ko no kippirton foni ke tawe surugol nene makko ngol naɓani mo message mi copie kañum message goton kadi gore ɓe mi welduno mo ministre wonɓe ministre ɓe nini ɓe ɓayɓe toon ɓe buy ɓe welde mum ɓe fof mi copie message o mi naɓani Sarl White pettoni jabakila luttuɓe fof ɓe jaabinono sina kanko mi andi ko hen o jogani fonike ko taw ko neɗɗo ko tawata si tawi hara kanko o sutaka na kanko woni desidude haɗa kanko sago ma kare desidaka haɗa fus ƴeeɗ waɗali ko he kun henun ɗon o marani fonike o ronkayno d'accord lutten toujours ka hen ɗon par ce que ɗen andi hakkunde mon nini ka sa en fewni ɗo muraɗi no ngakki mais anda so tawi ko ɓay on probléme ɗo waɗi hakkunde ma e Agnès Sarl White muraɗi no satti waɗi si wiɗa laggine to arda ga ka hari menace ji gono toon menace ji ni tedduno e sayum ha tedduno moƴƴi sattuno ha billo e buyi e ton wallidiri ton ha nomi yaltiri pays yonno yalla andi e kañum wallitinoɓe lamɓen hammi yalti hammi hewti Dakar ko menace on non tigi tigi on ko appel à manifester amen 18 août ton ko déborduno ɓe yaltuno ɗaɓɓitirgol men goto e persiste non e tourde am min persiste no moƴƴa par ce que miɗo andi ko min e billo ko no mi wurirno on ɗin sayiji ɗon ɗen balɗe komi wonduno Conakry ton hammi wi ton mi déplacé mi ari laaɓe mi ilti Conakry miɗo andi kono noon no feƴƴirde changidirgol téléphone ji ɗum annagol fi tracegol mi han ɗimmoɓe gendarme ɓe tigui heeɓi probléme e fe amen ɓen ɗon ni hande nini no exil e ɓe Sierra Leone des gendarmes wonnoɓe gollude ka direction des recherches e souvent harin so tawi no piiji ɗin wonno ɗum annorde noon hara kamɓe ɓe andi e heeɓi probléme jano e nder mum ɓeyni ko kamɓe woni men kamɓe waɗi ha joni min e billo e luttuɓe men nanga kamɓe woni men protège ude ɓen ɗon ɓe dogui ɓe yarti lenni kamɓe kadi ɓe Sierra Leone donc hiɓɓuno moƴƴa hiɓɓuno mi natata e détail ji gon toon mais lammuno d'accord ko sa en fewndi ɗo hiɗa Sénégal ga ɓeya kadi konduno voilà no paari hettiɓe no joguita aray kono wonɗo réclamude e nder manifestation ji mon ɗin ko ɗum tori ɗon CNRD on bon réclamé wona manif ji ñanden meɗen antamuno min antami manif ji ɗin ɗe balɗe ɗo d'abord c'est d'arrêter les poursuites fantaisistes envers les leaders des poursuites ko tawata hara ko ɗi hikkake e nokku ko sabu persécutugol ɓe tun raɗoɓe ka leydi no lamminiramoɓe faalamu ensuite libérer nos camarades qui sont détenus par ce que ko mi landino ɗon ko honto fokkita ko honto bona bougede ko honto wona yahede ko honto ma probléme créa ko honto ma fonike en nanga fonike en soka pour un délit d'attroupement illégal une participation délictueuse à un attroupement illégal peine maximale mum on ko 6 mois ko sokaɗa ko neɓuɗa hara juge jon condamnima peine tedduɗo on ɓuuro tedduɗon ko 6 mois fonike waɗi 9 mois no joga ɓe jugeaka min toraki min jeeja goɗɗo min naɓe fi Allah en laɗo accideɓe ko min ñaaweɓe si ɗon hooli preuve ji ɗo mari preuve ko sokkirɗon ɓe ko ñaaweɓe organiser procès juste et équitable
inno ko ɗum ɗo men poursuivre yo juge ɓe joƴƴine ɓe ñaawa ɓen ɗon ɓe holla men ko nun tigi tigi on ɓeɗo jogitora 9 mois ɓe juge aka ɓe duwanoɓe condamné de peine maximale mo 6 mois ko ɗum ɗo mellandi. Ensuite le retour rapide à l'ordre constitutionnel. ɓeɗe lamdi kadi dialogue bon ɓe ni 2 ans kamɓe hombo décidi on 2 ans. non ono andi ono ko duuɓi jellu landino ɗum FNDC ko duuɓi jellu landino FNDC landino menen ko 12 mois men landino. ok ilti men in men arno han 22 mois duuɓi ɗiɗi timma duuɓi ɗiɗi mais de toute façon si tawi hara ɓe no faala haray ɓe faala no moƴƴira ɓe faala no yo fotte ko dialogue waɗete ko yooɗaki yewtuɗon fottuɗo wo hinande ɗon fellindira fottoto na ɗon yewtuton e ɓawa sakkitona ka tour mais dialogue ji buy organisama dialogue ji buy organisama min innunoɓe min inniɓe en dialogue ay na probléme mais ko woni men jaɓanta on ko innugol on organiser dialogue de farce ara ko dialogue semblant de dialogue innugol joni on dialogue idée avec les partis qui sont représentatifs a wata ƴettude parti marɗo 50% électorat guine o ƴettamo joƴƴindinna e goɗɗo marɗo tawatara pelitaɓe makko wen ka sac makko woni ma ɗum tawata siège makko parti politique on ka nder auto makko woni inna a joƴƴindina ɓen e nder auto e nder tour de table goto jonnaɓe ɗumaji gooti o a wata ƴettude kadi goɗɗo ko tawata o tawti an ko jokkuɗa ko wenni modi an on ko jokkuɗa e golle ko jokkuɗa ɗon no welalan mbiɗo yiiɗi mbiɗo suteni on ɗon no jawtuma ko an on mari ko discuite on ka ko goɗɗo inɗo mawdi ɓin no wonɗa nawrude ni welatala mi faalaya change ɗum ɗo mi faalaya change ɗum ɗo mi sikki ko an on mari discussion mais ɓe waɗa par exemple si ƴetti no UFDG ɓe landino dialogue délocalisé ɗum ko waɗugol hors du pays ɗum kadi ko ɓay tawi ina dialogue momen faala o ma ko tawatara leader ɓe wawa e participe de on dialogue men buyinno tawatara raɗama c'est persécutama yalti lendi e min inni joni ɗo qu'il y ait un dialogue présidé par la CEDEAO alors ɓenni o CEDEAO hina kamɓe on yoɓude fonctionnaire ɓe guinéen ɓe qu'ils sont pas salariés de la CEDEAO probléme ala joni awa religieux ɓe nini impliqué mais reporti manif jamen laaɓi tati ha min sakkitori suspendugo par ce que ɗa wawi wonde a teddinta goɗɗo saabu mana makko saabu mbaadi makko di man saabu golle ko jokki ko mais ɗa wawi teddinde goɗɗo saabu miijoji ko jama on joganimo kon fondo wonki makko kin ma ɗum fondoji ko tawata a wawi mo miijanade kon ko yelantoɗamo kon teddindiramo saabu ɗum ɗon mbeɗa wawi inde men teddinta religieux ɓen saabu kamɓe on ɓayɓe arino ɓe yewti men ɓe jaɓino une fois kono ɓe wallitaki mais nano hande kalmen ɗuman kono saabu diina kan saabu ɗum hikka men heɗitoriɓe emen heɗitike ɓe laaɓiji tati hanmen suspendi taw manif ji appel à manifesté ji amen ɗi e inchallah si ɓe acci han laawike kadi no gasa ɗon si ɓe innoyi men accu mi wawa ɓeyde min watta d' accord ko ɗum wonon e religieux ɓe yewtuɗon ha ɓe foddi on tawata wawa suspendude pour le moment manifestation ji ɗi bon minen ɓe inni men wondema yomen daara men suspenda manifestation ji ɗi ɓe ɓannidira e men e gouvernement on mais yewta ɗum ko le 9 manif on ko le 9 arini prévoyano ɓen premier ministre on inni ɓe yoɓe intervenu yomin suspende manifestation on men dialogue mais il n'y a pas de problème mais suspendi ha le 15 entre temps délégation kañum force vive on no duwa yaade yiidu e imam o premier ministre o délégation mo no yaade yiidugol imam o ko honnum ɓe waɗi ko membre ɓe délégation ame yaade yiidu e imam o ɓen ko ɓen ɓe nangi un certain Sako Abdou Sako coordinateur force sociale ko plan woni ko plan ɓe waɗi ɗon ko innugol joni men nangi Abdou Sako dialogue no fokkita préalable ji joni menen min acciti Abdou Sako kamɓe kadi yoɓe accutu goɗɗum go min ni min ala yaade ɓe wattu on paykoy min joni min ala yaade min on relance les manifs pour le 20 woni han le 20 ɓe acciti poursuivre ji ɗin contre Abdou Sako
ben imamon tigi joni men acciti Abdou Sako men tertike men poursuivant mande kadi joni innebe be terto manif vengo meden suti mi joni mabbe din ko tawata ko be pusme hanka Ramadan do hala me wata manifeste de ka mois de soumay problème wala mais suspendi manif mois de soumay no wawi me wawi mo nyaade en soumay may ko woni si le 20 feƴƴi si woni soumay on feƴƴi fotak religieux ala ko tawta be parce que stock bonne foi men on épuisé stock bonne foi men on lanni on a fait notre mieux on a fait notre maxi finalement famodire mabbe hara bonereji di buytuto mais ko men tawi be ko be décidi ko soit be éliminer candidat be tawata wawa be yadde e goddo élection gagno élection be fop be jonna laamu ngum be faala maado kambe tigi be jogito laamu ko hanyande tawi be faala kon do non me wawantabe men jabantabe hay sibe hoydal dum. Ok, joni mdo andi ka force vive parti politique ino ton IFDG be Sidia Touré IFR hikki be mabbe ender yewtereji mon din ton onon ka force vive taw est ce que on tigi taw don famondiri der ton force vive on tigi est ce que don famondiri parce que à un moment donné be on a force vive on a yaabe manifestant parfois ko parti politique ni décidata finalement tan o ko ndira famata wo on tigi taw ko hari ko no jokku der ton. Bon, wona reportugol manifon le 22 satande ji hebino der to modja bayi woduna hakkunde jamen yiwube plan CNRD o yiwube fondoji mabbe di beni don de newnande be den jabande be dum do me jonnoyta bayi tunge woni ni appel à manifester au maintien mi do tawano e ben kono si tawi hida e entité hida e der groupe ko inda ada mari hakkilo atawa burbe man ton ko ya heditobe si ara isaaji go in joni voting in ko si woni o report o maintien si woni ko holida ko si reportama wondi e nafawo mamin ko mi holi ko si maintenant ma wondi e nafawo ko jama ko si majorité wona darede on peut pas se battre pour la démocratie et faire le contraire si woni fo aldi kan der ma to woni asko sappo woni kan der groupe haldama jeddo be ni tigi tigi o reporting bay religieux be ni ten bonnu e jikkete bonnambe kambe be waaway tatono sorti sobe be holli way tigi tigi on ibe marle hakkilleji mum be addi e daliluji mum ko tawata si reportama are ko faiblesse force vivant mais ko tay ko ara ko majorité on décide la majorité dans la démocratie c'est la dictature de la majorité en nemmo donc dum wadi dissension ji wadi to modja buy tikkereji hebi kender ton buy tikki mais no gasa beden turi alla kambe tikkube ben menen tikkube ben deta men hebu gonga e hoore tikkana ben kender force vive ton dum sendata men taw tikku dum senda men mara non do mati inta programme manifestation ji di mobilisation surtout bonnata beden hoorde lewru sumayo mawbe imam be wakilo meden préparade kadi modja meden préparade davantage inchallah si woni sumayo may camarade be be wadi période don do fo ka maison centrale si woni sumayo may be accitaka si woni sumayo may poursuite ji accaka contre leader be radabe ka pays be si woni sumayo may men andal contre fokita daro tan voilà cadre be buy kan ancien régime ton no joga kadi ka maison centrale e nder yewtireji mon ɗin ko ɓurta yaltude toon ko libéré camarade ɓamen ɓe wano fonique e consort mais ɓeeɗa o yettaɓe fi maɓɓe buyi ko noon probléme on tigi tigi ta ko ɓay hari ko kamɓe wonno ɗon combattude temps Alpha Condé bon mi wata wowulde fi ɓen no nanirta noon ko ɓen koɓe geri men kon hande so tawi hara force vivo yitindi nama e nama e yewte maɗum woɓɓe maɓɓe ari tawti men mais ralta ko goto fop ko Guinée hay kamɓe on ɓe tan mais si ɓe wi sabu ni ɓe yalti ɓe tawti men ko kamɓe ari non mais est ce que o wata wadde combat lamdo ɗon kadi libération maɓɓe par ce que no ɓe joytorira toon noon c'est vrai ɓe toña goɗɗo taw andani ni par ce que ari ɓe ñawaka ɗum wondema neɓali ko ñawore nden fuɗɗi ka grief to kono avant ɗum ɗon hari ɓe joguita illégalement walluɓe ɓe hamɓe laami ɓe tawi ko ɓe fiɗum ɓe nanguira e walluɓe kadi hamɓe yalto min on ɓe naari woɓɓe go ma goɗɗo mais en tant que société civile combat mo on c'est lutter contre l'injustice quand même no tawa ton si tawi hara ɓe tooña
si tawi hara saria on no viola wona ɗo ɓe jogitira noon neeɓi ɓe jugaka si tawi wona ɗum ɗon no viola mbeɗa wawi landade yoɓe ñaawe mais en ɗo reeni no viola par ce que neeɓi repusama ñawore nde mi taƴƴini tout neeɓi ɓe ñawaka procédure maɓɓe ni fuɗɗike donc on peut laisser la justice c'est la même chose qu'on demande pour les phoniques et autres ko ɗum tigri men landi fi phonique en kadi min innamo diya e sotton kaso gon ɓe yalta miɗo andi procédure no goɗɗo naati daga men central a naata prison o yaltowo joni ko andita taw goɗɗo si naati kaso taw siko naati ara mo wawi wayde taw si wasi o yahay joni o darto o inna o jottako so ndo sikka o yalta joni yetta ɓerde o inna no ɓernelan joni ko ɗon o darto ha koɗɗe ronka o jooɗo o inna o waltako o inna gasa ɗo e niɓɓude joni haɗa ɓe aranima ko ɗo wonta ɗo han niɓɓa o inna joni o waali tum bimbi certainement ɓarnema ko noon kaslammo ko jomadi e procédure no natira kaydu no wawma natde kaso ko kun kaydu yaltintama kaso mais nayi ɓe ar ɓe uddita kaso ngon hande ɓe na kaarijo yalto yoɓe organise procès maɓɓe on no yawiri ɓe ñaawe justice rande ɓe accete ɗum ɗon min landi seedia on e CNRD on ko déjà ɓe haldi tañƴini ɗo ɗum ɗon hunnete no muraɗɗi woni yarde ɗo ni no muraɗɗi woni yarde ni ɓe waɗi taw hitande ko fawi mais yiyaali taw hitande ko fawi ɗum e nder déjà on nde hitande ko feƴi ɗo futo futali non tawaka fus waɗaka e nder on hitande ko tawata ɓe waɗi ɗon e nder on déjà ɗon kadi ɗen 3e mois joni fus ɓe ɓanginali ko tawata ɗum ɗo naɓa en au retour à l'ordre constitutionnel donc haray ko holɓe haalade ko wata ɓanginde wondema en fokkiti ka ko ɓe wanno point ji ɓe inni ko ɗiɗo point ji respectete wona recensement population et habitat on wona ɗimpeji mais fus waɗaka fus eɓɓaka ko tawata ɗum ɗon wawi hollude hi ɓeno jokki fi retour rapide à l'ordre constitutionnel ko pose des premières pierres ji ma ɗum inauguration ji o tawata santé ji na kamɓe fuɗɗi ko sifa ɗimpeji wonɗa ɓe nanirde haɗa na golle maɓɓe noyna golle maɓɓe mais ko tawde maɓɓe quand même lannita ko kamɓe do a inauguride ko ɗum sa tawi a inauguri ko goɗɗo fuɗɗino kon gonɗireji makko de kadi ko non yarta minani ko ɗum non ñande ko ɗum ñande mi inni Alpha Condé no ñawli leɗe France mbuuɗi ko tawata e sabu ɗum ambassade guine on France yeyete wona no ɓen ɗo yoɓitire sabu sécurité Alpha Condé maintenant kamɓe CNRD tigiri kamɓe laami ɓenni ni yaltini wondema Alpha Condé no waɗi France ɗuma ambassade France o no yeyede ɗum ɗon ka laamu Alpha Condé waɗi ɗum ɗon ɓe asimali on côté ɗon ɓay côté on côté ɗon konte bonɗo non mais ko moƴƴi ko waɗa fokkitino kon fof ɓe inauguray ɓe waɗante tapis rouge mum moodi he ɓe ko magara jokki propagande ɓe jokki ɓe ko populiste ɓe et à un moment donné il faut que même anda inauguration RT ma plateau RTG on tay plateau mo 14 milliards on no gasara on yino wayirno e ko tawata goɗɗo goo guinéen jogo ari a yi plateau deuxième plateau rouge jo ko guinéen jogo kadi propose nomo à 250 000 euros ko hewta wa 14 milliards on ko quelque chose de 2 milliards et quelques ko ɗum manna mais ndar 14 milliards on dara o plateau mo waɗa propose no hina yaade ko ƴettugol projet ji ni jonna copain e kokkenɓe maɓɓe hakkude maɓɓe toon ɓe jonnidira toon projet ji ko ɗum ɓe jokki ko ɗum waɗi ɓe sali men wowlande ko joni ɓe joguino ko ɓe arata si mi yi hande ɓe men wonno yangodade min doggida e moye taxi moto hande no ƴetta autoje no okkitira tawi no yurmi ko guinéen jon yiyata o inna weltane ɓayɓe waɗi kunɗo hara noon o andali ko mbuuɗi ma ko faggi ɓeygure ɓende faggi ɓe ɗinɗi ɓe duwa utilisde ɓe golla ɗon ko ɗinɓe faggorade ɓe waɗa ɓe darnoya ɓe waɗa belviji teno wiyemi kellani laamiɗo aɗa waɗi komi yi on kellano noon CNRD hari wiyal ko ɓe waɗi taw min kellana CNRD hari min yiyal komin haaɓi komin kellanno ko discours maɓɓe on e ko on discours on noon ko ɗum hande waɗi hande mbeɗen faala yo colonel on artu e colonel jo 5 septembre on genre colonel actuel on o arta e po colonel 5 septembre on ko ɗum men landi ka réseaux sociaux général ukkodirno e muslim ka groupe hesbora par rapport e manifestation ji ɗi ko ɗon probléme on tigui tigui no ten natoy ɗon ɗin détail ji ɗon tertuɗen noon tertuɗen muslim no tertuɗen
Les gens ont besoin de savoir quand même. Bon, mi fala interto non. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand même, droit ma, Bougitagor Yolande d'Insta ya falaka, il n'y a pas de souci. Général, il y a un social, il y a un créateur Hirde Coin, c'est quand même une action sociale. Artani no créer à non, Mourando. Bon, c'est un social, comme on donc, un foot social, tiki jo. Et je suis le président de l'ONG Don de Soi, une ONG caritative à caractère humanitaire qui fait le plus souvent des levées de fonds pour des patients. ONG ko tawata ko Toronto do ballal e lettibe sonjibe marbe nawnaaje ko tawata rawata nyawnde hore mum wona pay koy e suddibe et wona sifa wona non rami comme président ONG ça fait quelque chose de 2 ans joni ara me wadi levé de fonds buy men évacue buy nyawndama e sifa wona dimpiji ara ko don fuddori wona hirde koy ko initiative amen menen CTF qu'on appelle le club Tougué Fils mais wanno réunion men inni me wadu événement ko yitindinta bibbe koyimbe resoti sambe Tougué ben fou et men inni waden veillée de Tougué yewta ha men no waden bay joni ke bay ina soirée on de wadde ko poda adden inde ne waden mama yana wade joni adden inde ne waden de pular me wadi hirde Tougué mais men inni Tougué ko préfecture on non ko inde porto den non ko yi woni diwal ancien wangal et si artrama non ir diwal ancien wangal hirde koy me wadi 4 éditions et 5e édition no arde ko 4e édition do me wade mo hay Dakar do e me wade mo Labé me wade mo Jérékouré e me wade mo Dakar do inchallah 5e édition kadi arde hare ko don kon don nande hirdeji din fo hirde mamu hirde dumaji din fo ko don fuddi OK ale ko mena woni mena wadi événement précurseur kanyu hirdeji din fo ko initiative ame c'était fond pour est-ce que on hebano ton certaine famille jama on parce que c'est nama tun koing de ngandi koing wata ka jama on fe on do be sikka buy famata non koing wa régime de préfecture Tougué on fo est-ce que hebano ton certaine tellement mobiliser gol jama be non o ndehirde do ko fi koing tun na Tougué fo ben mais hebi certaine ji mum certaine ji buy e mum ko tawata ko wonto fuddi ko wobbe faalno men yinde andi koing sous préfecture ngon ton ni te ko koing sous préfecture kun don ko inde district jidi on don jonna ton koing o sa ni Europe ni ay ni grec ni Grèce ni ara voilà si fa wona non buy no tigi o levé de fonds ko wona ko be faamali ina levé de fonds ko hina levé de fonds hina SOS wada ko événement culturel wada ara on soda activité on participe à événement on a participer ko be landaki kadi ko honto buudi hebi ko organiser la ko parce que awata organiser événement ayo balé artiste be ayo allu local on allo ko be jeune be mo bandire be club Tougué Fils ko ben cotise mais cotise ma fu lance de événement maintenant si me lance un événement non ay ni voilà tu vas imposer certaines restrictions à la me wata gérer comme on y mobiliser ko bien voilà si fa wona non OK donc hirde ko enden haray à part don ni da Sénégal kono yiruda lendi Sénégal bon depuis bon mi no mi lendi mi jama jogondirbe bi alla bala leñol ko ala ka mabbe dum do mi taymi do yidiri be dum don ko tawata comme problème warden kamen lagine ko pays weldo wonugol weldo wurugol ko tawata kiggol lendi tun waaw ma wurnude hara ay hanuk e nameteji no wodi konno sonji lagine ni ko adi lagene yara yeso mi iway e buumo moma suka ko fomi yahana ko autorutual jana guineenju ala hande mo anda si selu dale lami ke lagine mo wawi wadde lagine ko Alassane Ouattara wadi Abidjan ko on guineenjo mo anda dum ala ko ni hara guiné be no mari on complexe on don ina no ina kanko wadi no dum do mari na dum do ko dum sonji guineenjo
maɗum si on daaruno goɗɗo si tawno ko goɗɗo wo kadi ɓeyna sawnara ko oɗanum sey konno ka ɓeyna sawnara ko oɗanum ko ɗum guinen jewul mannori ko ɗum soñje e ɓeɗo ɓe ala ɗum ɗon ɓeɗo si woni probléme o goto ɗuma kon fuu ko goto han o résolvé mi nani ñanden ɗo slogan maɓɓe o ko honno ɗum inete ko o ko ɓe watte o manifestation maɓɓe on ɗo lo noon mi landi signification ɓeyni o c'est ko rassemblement koye foppo yiitudu donc si haray ɗe mbarno sifa wona ɗum kamen leydi kamen ko leydi weldi wonde weldi gollude ko ɗon ɗo ko ɓe gollata ɗo goudron je ɗuma ko ɓe ƴetti an ko karma ɓe adda enen la taƴe ɗa tokkiraɗa foppo leydi no wawi gollorade ɓe ngala ko sattede ko tawata ko jonnodiral juuɗe ngar satti kamen taw seeɗa e laamu moƴƴi woni en heɓali sécurité ko tawata ala ñiiɓa moƴƴa ko ɗum soññi pays men o d' accord ko société civile wonɗa Guinée toon kadi mi anda etti ar aɗo kadi sa yediga e ɓe membre société civile Sénégal on ɗo par ce que se daari wona ɗimmojo ma on sekko konduno ko arno ɗo o yidno e moƴoɓere société civile on yanna maroɓe Sénégal ga ɓen ko honno ɓe yewtuno nder toon mi famali kono sekki siɗo ɓe yidno ɓayma yino mbodoji maɓɓe ɗi mi yiidi e puye maɓɓe mi yiidi e woɓɓe maɓɓe e tawata wonɓe kadi ka politique wona télé makka parti politique ji mi yiidi e woɓɓe maɓɓe haray des jours à venir image mi yaltana image ko tawata mi e woɓɓe maɓɓe buye maɓɓe men tin ɗen ɗo di ɓe yewotti ɓe hokki hakkil tawata on tawi kadi saabu parcours mum tosokunku holla proposition ji mais yewtidana haray waɗi yewtti e buye maɓɓe ɓerkum mi feƴƴi ɗo ɓerkum mi woni ɗo kun taw voilà yiɗi kadi e Guinéen ɓe hewɓe leydi Sénégal ga ŋakkereji no toon angal jokkere en ɗande mi anda an kadi sa wawi yiwde sifa ɗin peeji bon no mi nata mi yii e angal jokkere en ɗan min mbiɗa andi gila mi ari ɗo fof no jogitorilla e hunde wotere nden ko ɗum ɗon mi andi taw no division seeɗa no ga par ce que sa daari Guinéen no heewi ɗo kono sa sa inni kadi mottidirgol jamma on haray sattede no woodi hakkunde maɓɓe ga par ce que minen meɗen ɓattoniri ga e maɓɓe men andi no muraɗɗi woni yarde noon no wawi noon wonde taw ɓay haray an ko a koɗo a wawalta wiide no muraɗɗi woni yarde noon fof gasa yon fewndiro no gasa so tawi hara hattedeji mottodiral no toon maɗum division ji no toon haray min no gasa mi toro Allah tami yiwɗin ɗon no gasa sagan komi tori Allah koye mi yiw ko fottuɗon ɗon hara mi tawete e ɓeydayɓe pottal ngal e no yaaro yeeso ko ɗum ɗon mi ɓuuri faalede d' accord e Habib Fatako hewtirno Sénégal ga o yidno yewtu ɗon fi e herde koye nden kono no ŋakkere nden tigui tigui par ce que bogodirno kadi konngol ɗi fotaka Facebook bon mi Habibou min bogodirano konngol ɗi Habibou non mais yewno hirde koyen e simini onon ko hirde koyen to e clan Habibou no gaccano seeɗa kono Allah hibbuno e saliguinelaɗo e mum min wawtuno yewtutude min yiytuduno min yewtiti min fottani tawi kon tawi tahara bonata iwata ko menen mo ma on ala poubelle ko hawkama mo ma on kon satti wo sa dampa e dampi yara yeeso min dar men tawi Habib ko concert woni wadde concert album makko on ko ɗum ono ɗumannade ko tawata ko avenir makko on fof no e mum e menen ko événement culturel mo mi wata repoussude mi wata e annilude min ƴetti décision on min inde tigui tigui on hiɗe wawi annilude ha événement men o saabu makko par ce que komo men iwata ko enen jeeymu o boni o moƴƴi ko enen jeeymu mi repoussi carrément événement ngamen on min souteni événement makko on e ñande événement ngamen on kadi on yiwno e ko o yahuno o wanno goɗɗum yiɗon donc bogodirgo konngol ɗin ka Facebook c'était une manière waɗugol mo pression fiyo artu o tawde e jamatugue on simi faami bon ina fayda hina innugol ko yo artu tun ko andingol mo ko jindi wo ko hayli wo ma ko woni wo ko menen o sakkitorta harin ko ɓanginangol mo ɗum ɗon par ce que minen mi yewtuno fire Portugal ɗum harin ay jewɗa ka yewta amen tigui tigui o ko boni o moƴƴi ko enen jeeyi e wata organiser événement ñande événement makko ɗum ɗon tawi haldanoma ɗum ɗon on pouvait pas le faire c'était infaisable ɓiɗɗo amen wata organiser événement momin duwa wallitade momin duwa waɗande fo hara meɗe wallitade woɓɓe goo hara komo amen omen non c'est impensable quand même voilà kongude bogodirno kadi hakkude Striker e Maxime Beka général Baylo okkuno toon hunduko kon ko ɗum woni ɗum ana ɗela hen bowaka bon Maxime et Striker c'est deux gars ils sont très bien e ko tawata ni ɓe welni kadi
game rapon pay ko no yidi ko tawata ko be podondire bay menen moko ba ben ken ara be yidi ko be podondirta ko ngudi kon ara mo kala no wadde flèche on to dum manoro to ina gere ina yennore mawbe wonemu ko flèche ni tunda be dirte kirina da sa yon fejjira mo kala inna no o da wadi dum do ande jango bi wada e buri dum folo tiral woni e nder mum quoi donc dum welnata game ko dum watta landa e sukkar nder ton maintenant si goddo jodi ko iwi ko iwri wari ni no o bonna men ko samson ko men mari ko samson ko men mari men suiva ko yimbe polo teta sama kala ni an ara nano bayanga wadi aventure ma on o mojjali a mojjiraari ma arti joni ni inano joni ade no men jabantan no goddo yi d'accord hakkunde mabbe non on va parler sérieusement ko mbogori wadi yimude on va parler sérieusement hibe wayi yimude be dido kana payke ko no kelli d'accord sinama classement an ko watta premier na sinama ya wadi classement hakkunde mabbe kambe dido ko watta yeso bon si min am wadi classement andi si min am be mi wada classement hakkunde ben don dido bon c'est compliqué très compliqué même parce que mi do kala c'est des gars j'aime bien les gars ils font du bon boulot d'accord mais ça ndari ka suivi suivu be ben suivu be striker no mari followers be buri oda moƴƴa non mais ça ndari kadi pay koy aƴƴi koy mbaɗa koy dynamisme ko tawata koy bugoto ko winda tinna oɗa ka no mari no ɓuri oɗa donc mo kala no ɓuri o si woni oɗa yaltini buse si woni oɗo honno ko maxime wawi mutinde buse oɗa tinna par ce que fi honno himo oɗa no mari abonné ɓe bus mais oɗa ko pay koy aƴƴi koy tawata firdu koy firdu pay koy ko wata pondirde makko ko neeɓi hara koye ɗannima donc simbo innirami waɗiɓe classement striker no wawi mude moƴƴa noon oɗa no mari famɓe wonɓe actif ɗum ɗo mi firtata ɗum no mari famɓe wonɓe actif normal e kadi mi landike noon mi tefi ko honɗum waɗi mo mari ɓen mo mari jamɓe yiɗirimo on han on niveau ɗo jaabi ɓe lamɓe mi landi ɓen fof ɓay hay am mi landinoma mi landino buy jaabi ɓe lamɓe fewni mo wondi e teddungal il est ouvert maxime donc c'est ça ils sont tous c'est des bons gars c'est des bons gars album Djibril kadi yalti hikka ka année 2022 ɗo lagine ton sorti album Djibril ko album hombo ndar a tawɗa oɗo no wallima ɓerde tigi on bon ya Isaifon ya Tati plein d'artistes bon ɓeɗo fop ko tawata e album mum walanike lam heɗitike en boucle ko tati ok tati no wallina lam ɓerde ko suuma e no wonde bro anadi en ko banadi en ɓe waaka non ko en ɗumane tun walla iwren ɗon hanki laggine ɓe wawno foccude équipe éthiopie on 2-0 bon komi wawi ɗum ɗon fof ko félicitugol ɓe innaɓe no redouble de effort ɓay enen sili national men on ko yahay ha akella ya ñande goto ɗum dada kadi ñip ɗano donc de redouble d'effort no ɓe dara no ɓe yara yeeso kadi davantage c'est ça bien say mo happana ɗen hewti ɗamari minute goto fi wawgol waynitagol minute goto noon o timma kawa timmata c'est que sur ɗamari minute fi wawgol waynitagol peuple de Guinée chers compatriotes haray ko gueɗal mon général Baylo mi yetton ɗo ɓe wonɗen naɓudude mum ni ko yimɓe ko tawata ɓe anniyaki en laaɓotir ɓe anniyaki en nunɗodir ɓe anniyaki nunɗal e laaɓal e nder golle ko ɓe jokki kon haray ko en surtout soɓe fekkitoɗen ɓe holla en konto fokkutuɗen ɓe holla en ko honɗum ɓe jokki ɓe holla en konto ɓe faala e naɓude ɓay ko honɗum ɓe faala ko écartugol woɓɓe e course présidentielle on ɓe jonna laamu ngu goɗɗo mo ɓe faala ma kamɓe tigi ɓe bentina laamu ngu e juuɗe maɓɓe ko ɗum ɗo noon hara en duwaka ɓe jaɓande ɗum hande en duwaka ɓe jaɓande ɗum janggo hara si yewti ɗon mi salmini on kono e musidɓe mo e toldal mo ko voilà male o a sikka hande ko règlement de compte règlement de compte e warde parcelle y a pas de souci weltani ke Patousa Male harimo suivre Asiatou e Diallo e Dieynabou e Bouy harino ka page Facebook e weltani ke ɓe fotayna seeɗa
mi weltanike ma ko notiɗa invitation amen on ko on jarama merci beaucoup e weltanike kadi wonnoɓe darde ɓen fof ka télévision on weltanama e weltanike kadi région battane golle labaɗe Hamidou Diallo ka présentation émission ɗen ɗo den en joni rendez-vous à sévère o